Ja sam o tom davno prestao da pričam, jer to više nije onakva roba kao što je bila interesantna prije 40-50 godina kad su počeli da izlaze ploče. Ovo je nešto sasvim novo i ovo je jedna lako potrošan materijal, ali ovaj album smo napravili ovako kao i sve ostalo što je tražio naš gazda. Ovaj album smo napravili jer sve ostale smo uzeli i to mi poklonjamo, to mi delimo, to mi ne prodajemo. Ali na ovom albumu sam se potrudio da sačuvamo neke muzike od zaborava. Tu ima jedan splet, s obzirom da imam sreću da imam najbolji tamburaški orkestar koji ikad postojao u severu Bačke, pismeni mladi ljudi, imate prilike da ih čujete, i moji tamburaši iz Novog Sada, pa smo napravili jedan veliki orkestar i snimili smo nekakvu vrstu potpurija bunjevačkih igara da ne ispadne iz zaborava, znači u originalu onako kako su nastajene, to je bilo vrlo bitno. A što se tiče pesama, trudili smo se da bude malo nečeg novog i nečeg malo starog. I to je to. Da li su te kompozicije nekad u vašem izvođenju snimane ili ne? Čekaj, sam moram da se setim šta ima se na njemu. Da. Čekaj, ima 8. Ima neki koje su već snimljene, pa smo ih presnimili da imamo za nas. To je u stvari pravljeno za muzičke sladokusce. To je u stvari pravljeno za ljude koji se bave tamburaškom muzikom. Jer puno ljudi ima iz Slavonije, naših velikih poštovalaca tamburaške muzike, a oni su već malo ispali iz tog originalnog načina sviranja. Tamo ima puno mladih ljudi, ima jedan profesionalni orkestar Radio Zagreba koji svira jednu drugu vrstu muzike, na jedan drugi način, sa jednim drugim zvukom. Ovaj zvuk koji čujete od ovih tambura, to je nešto što je ostalo u nasledstvu od bivših najboljih primaša Vojvodine i naravno tu je najviše uticao orkestar Janike Balaža da sačuva taj zvuk, taj štim, sremački štim koji je najlepši i najteži. Tako da mi smo izbegli svu onu sav modern način sviranja, počevši od stila, harmonije, ritma, naravno i interpretacije.